ati na hano kereire wagamba kobaho mpaka izi nakatebe kange nakatebe izire nako wewe twalekya akatebe kamukaide mukaide aizire nakatebe kaye Robina Nabanja kakonge kakukubo kitufu akekona ko yagwa kitufu nantamegwa majegere bulldozer yali wano mu kitundu kino olunako lwalero tulina amasanyu mangi nyoni musubira omwaka ogurukwijja yongera okutukolera atukolire birungi bingi muno nkanye kansime bena nkabanta kakoraga business hati nyine business ninzoka kurungi mucyara cy'Imani nanye ninjwara na akasenta akakatoa ka Paris modo twayagara twakozesa wayehangana obe waija orebe prime minister nego nayehangana kureba ngunija nareba minister tinka murebagaho toka murebagaho amazina ize party kakwaya n'orugankai kapoporo mwenda buke nakasambya tukabayo no byabaire kakumiro naho nkabayo nararayo nakasambya nkararayo ati na hano kereire wagamba kobaho mpaka izi nakatebe kange nakatebe izire nako wewe twalekya akatebe kamukaide mukaide aizire nakatebe kaye yagamba aina kulinda hano mukyara Nabanja. Yes, all right, welcome back on Lincoln TV. Ya ekiro kya lero tuli mu district ya Kakumiro, Nabanjazi district. Ya tuli mu town eibakweta Igayaza town council eri town emu enkoto hano mu Kakumiro district. Yes, all right, tugenda kuba nitubaha buli kimu kyonde kigenda kuba nikika hano omukichweka kya Igayaza town omulingo mukurora tukurora stage bakombeka ebyoma emizindaro baliyo bakwanika. Yes, tugenda kuba tubayiza buli kimu kyone kiri hano. So omukaire kano leka tutambule tugende tubayikeho abantu abataka abahano batugambire kintuki ekigenda kwa peninga heya kandi kintu kye kigenda maiso kyonka tukura ngo haga kubaho Nabanja aina omukoro ogwaina omukichweka kino ekya Kakumiro Igayaza town council. Yes, sebo amanyago Mabara Chance Beats. Hey, you a producer? The producer msajja mtezo wenguliko ono ye producer mukubi wenguliko. Yeah, kakati producer Mr. Chance tulaba stage bamazo gizimba bali mukutereza kiki kigenda bera wano soko bulira abatuze kale kutwaliza hamu prime minister wa Uganda eno nonaja kubonga mchikaru kye kino Kigayaza. Al prime minister kanwe member of parliament waitano ekchweke kitulimu tule hakizaniro ekya late for future generation hano Igayaza no mukoro guno kugenda kuba then aja kuba natugambire kusinga mlesere neto kukosoka kuba ikya event tugambo runyankole tugambo rukiga tugambo runyagwanda tugambo Ruganda ninga tugambo oruzungu tugambo Ruganda wasibye otya sebo asibye bulungi sebo wasibye otya bulungi wano tuli rudawa tuli wano kukisawe Gayaza town council mu Kakumiro district. Tulaba stage tulaba ebyuma tulaba abantu bali mu kwetegeka kigenda bera wano ekigenda kubeera wano kya kabinyo ate kiri massive nnyo kubanga tulina okubungisa omugenyi omukulu gwe tuyita Honorable Prime Minister Robina Nabanja kakonge kakukubo kitufu akekona ko yagwa kitufu nantamegwa majegere bulldozer yali wano mu kitundu kino olunako lwalero tulina amasanyu mangi atuletedde abayimbi bonna alese fireworks kugambe kigenda okubeera wano olunako lwaliru tugenda kunyumirwa mpaka ncha kitufu okulya sente si kulya mwana jangu tunyumirwe nga bwe twaniriza Honorable waffe omulungi byagenda otuletera bingi nnyo sepiki tents plates kugamba amabati bingi nnyo byagenda otuletera Honorable waffe omulungi oyogedde ku sepiki amabati tents agenda biwabui abantu batwale byabwerere oba waliwo process je bayitamu kati process egenda kubeera bweti bagenda biteeka kugombolola kati kugombolola abatuuze be bagenda okubanga bagenda nga babijjayo osinga oba ofiiriddwa oba olina pato ogenda kwanjula genda kugombolola nona plates nona esepiki nona tents ogenda osemeza omukolo gwo omala okufumba
kasenti katono nnyo kasaamusaamu yataddeko esepiki 2 zijja kubeera 15,000 n'ateekako tenti 4 buli